ai tu kin su tum dang ka ti ngai long de un jing kara intana tang kai dak mai tur news han round up zoi te le thil tul dang te pokan siam don sinanga ei voin lama hian ni chuak mai khom mai kanom na dur tlang lamai chan ni eng phut to voin march ni somthum sang ni le som ni le parok hian mizoram khochin chu atlang puin atha thokhat dona mase chhun lam le zan lama ruwa tlem asur le thu theini chuan aizola chuan voin hian kholum lai berin degree celsius som ni le pariat vel dinga avolai berin degree celsius som le pariat vel aninga chua chun chomhalam hi chu a eng tha in ni chuak tha le dona mase dar som pakhat le chan ve vela tang hian nen ruwa asur thu thei bokani tinan se khochin hian in chuan zalama chunin ruwa sur theina hi asang zuala za somnga le panga vel nia zandariat lechan ve vel tanga sur turarin ani bokani chuan engponi sela country ve metan voin hian uv index asan dona wangin level 8 vela kai don ni chu chhun ni chuak hnuaya om tom don chunin film khur acha vio me divel khan ni phosela khochin chu kha han ni phosela enge khovel ramchan sin te pohan soi ta la toite tein imun muna khani lo tangkai pui ve takin mo West Asia buena lam Iran le US Israel in kara atang chau le maya Iran chonin an ram chunga ground operation nei nei sorin shem muna kan lo mang chu tina fo mo Iran an pa khop mai chon US le London a President Donald Trump policy le in dauna du launa lan tirin mi puitam takan chuka knocking rally and nei nei chuan India sarkar chonin oil stock ni somruk dai thlaniang vela ni chon ni somruk dai le LPG ni som thum dai ala nei thu atar langa chuwa chon mi puita chu chiai lo turina hria tina ni chana thlenbel zeltura pongai bok taila chon kan soi ni zanama khanan live zoya kan cheng khan US Israel le Iran in tawna dei voini ani som thum le pakhan na ni to kan ti kha Iran sarkar chonin US le athur hol puite chu kan soita kan khan aram chunga kuta in beina hei leilama in beina mo ground operation anon nei ve chonin shrem mura kan lo mang chu tinan vowa thi chil tu enge sang te lanin pe ireng ti zong khana soini chuan Iran chonin UAE le Bahrain aluminium siam na mun pui ten kapa chuan khovel oil lak chuna poimo kan ti to kha Straits of Hormuz su andan chawangin khovel huapang point oil man asang zelani chon kan soitang khan US a protest khopui thang knocking sti thupui mangin President Donald Trump policy le in dauna du lo nalan tirin mi pui tam takin rally nei ni mo chon heti lai hian Russia le Ukraine le Iran te pong chum buena khami chung chang hatlem kan soitel velenga Ukraine President Zelensky chonin Jordan tlo pain Russia chu Iran thlop tu le ral thuam petu berani thu se hei hianin USA si pai mun beina thleng mek te ati zol leti ati chiang ani ti han Zelensky na ran soini chuan kan economy chungchang update te pokan soilenga indona wangen khovel stock market an niam na sa le kan ti kha India poisa po ni US dollar khat le India poisa somkole pali le poisa somnga lai na tan yama
he tlan niam kan tia ain tluk currency hi kan en silang currency tuna hianin US dollar khat hi cheng som ko pali le poisa som nga vel ania chuan currency converter pa ngai chuanin kuali le poisa som le sari le pariat ang velin ran sei thunga somnga som poisa som ni ang velin nanglam hreta nei chu chuan khovel ram sang sang in oil an ren chem tana anin rek an mani ani rek tana India sarkar point oil stock ni samruk dai chau an nei thun soi to kan ti kha chuan in dona hi azwal zela ni chuan harsan kan tok chau tura angai theni chuan India ram politics a poi kan riat ve India ram politics ta po hi claim ta kan sei tel venga assembly election sang ni le som ni le paru West Bengal le Tamil Nadu the West Bengal Congress Party chonin an candidate zanile somred le palita ming an tlang zar kim ta vek maya Adiranjan Chowdhury chu an foi tu bernein Baharampur biela tangin at suak daw ni TMC le BJP lamin campaign an kal heti lahin an kalpuin na sa le to bokani chuan Tamil Nadu DMK lamin an manifesto an ti chuaka chungtin nu mo chungtin an nu te nena in chung bungro nei na tur cheng sangriat kopon pe kan ti amani heti hianin soi zui po lo vio ni heng te po hi nakina kan na soi zuyang hunom chuan mo ni danga chuan heti lai hian nge khovel huwa pa oil manasan chawang hian opposition party ta chuanin BJP sarkar lai chu thilman vong thaturin an lo na sa leboka chuan sarkar chuanin pui che ai lo turin acha kan ti kha strategic oil reserve ni somruk dai le gas lama thlakhat dai ala nei thu puanga ngase ani na taka chuan rethiam hara ngai ngam taka tur nge lo tur ti po in do nei la zol zel ni chuan thlakhat le thlani ti vel kha ain nga na kha ni to me ni mo ambak politics update hi chu lutuk lawa US Israel Iran boina hi khovel hian kan mit fugna la ni hriwang hian thil dang lutuk chu hri lo ni ti chuan toma hian thutluk na sang a siam meka apoimo zol te khan tilang le zoi la Iran lamin US pai te chu ran lut mai sila kan sei to ang khan mi pui kara kan lo barang chu hrem huna ti vel te khan in ngawa tama thung chu nei hi ngai pui mo vak lo in Iran oil siam na mun pui te chu ti siat veka tum thu soi kan ti khamo chuan khovel oil kalna kongpui States of Hormuz su Iranin andan chawangin tama chuanin US Navy te chu helai muni tharum poa va clear turhan thupek atum thu asoi mek bokani ti te alania chon tama hianin Iran oil te chu US le athurol puiram dang tetana lak sakadu thu soya hei khovel oil man vong him tura arwa man na te pon ti bokani ambak chuan soitang kan thil thar aum lutuk lowa thil thleng hi a thleng deuh thut mai ni soilok vak po har minute dar kartin hinain thlak ve moti turania chuan US Navy te hianin Iran hawin an block na hi anon thiat don nge niang in biak na no negotiation lam man thlang zo kang ti hi tu na hian khovelin a thlir thupani khati zong khani post sela kan soi tong khan engamo china content pa ngai thatak tak ti chu kan to monga ti chuan in jingan thowa phone in ena khovel huap chan china update dewa thilin chiat ve theina tur te po ron ti zel kan tum don ya eng poni sela Tûkchhuah Nuam vekule